Di Masakbayan. Pinapalabas insan putan ni Arkadyo ni Angie iti adudum apruta sa kanat natanya. Narik na ti balasan ti panangipatag kankwana ti paro. Naipaganapaikan ni Elisa akayat na anaragsak ti paro. Sakbay na ipulan na ti bulud na biyaga iti may sangal daw. Napanis tayo pa ni ti daklabalay. Kayat na nga isu ti agbalin na hardinero. Nun saan apinatgan ni Angie. Nagsubli ti sa baling aldaw, tapanggap ng arman ti balasa. Papagayam, dinggan ti tuloy ti seryetay with alawas anapolwan. Naindaklan na Ayat. Dito idrama tayo, ti Masakbayan. Nasakit ti ulo ma'am, at dakadiagas tita, inak mga love. San han amapan mangalay ti angkas manum. Basta ibagam kinimano Esteban ang nasakit ti ulo, tapno saan yag pilit na umunan. Shiki na rod mams, tay nakibaga. Ay, mano tayo, paunagum malaangan, tadenggaf na niya tibaga na. Amangan na sa bali agagara na. Panggap na kansa mo tapagdatunan, ma'am. Saan, apa isad itikaskan kwan apreskula unay? Kasla naturay no sasao. Talabdo naturay, ma'am. Ang wani pilpirit na. Pumulakan, kurak tumakam ka. Intun kwan pinaramanan hantaklot nakam ka. Sigo din labdanakam ko. Nabgaan mo kapay. Agot ara ka, kastoy ti manalaki. Uminumot pasita. Sana kaskin ka nga wanamum. Day talag sing look ti paglangam. Paglangan ayam ti uminum iti arak. Pagdoksan ko nama iti naga. Limpyo hayan at kitsan kamit o mininum iti arak. Limpyo of mot. Sanak mo tasadot. Tisadot tisan alimpyo. Di ta kamanlangan. Tanuyat nagtibus mo tinasam it awin na. Asawag ton. Anya ka di tigadahan manu. Kayat kukumangaya bras sa tinesang sanay na marikriknak parakin ka, miss. Anya ka di daita manu. Ay ayatin ka mo na, miss. Numabalin na kumaapurusik tibituen, taubunat na ikwintaskin ka. Inaramid kun. Ayat ko na ibaga itatana sa papay. Lipantemun dita mariklik nam. Kaya ko amamun wabay, miss. Omuntel, may parit kanya kimakaangot iti ara. Na ingil ka, gapu iti ara. May katua. Awan panadayet kukinta. Italan na minumak miss. Ikri, sane na maulit. Ikon na kumabay ti mesagundaway. Lading ita. Ngam addan ay ayata. May, apay anal pay data bagam, anyo tinapasama at naga. Saan ka kasat sarita? Wab palukat kay tigit, kaskalon yung abmandar. Ito to kasorzarita ka. Kunam lanuan yaw fa, di ka man, napudo tiwulop, apay an napudot. Wab, agawid ka, tengkab didos sa anak kamang rabak. Amumaya mo timang rabak. Mangdu kuwa taiso, sasawam, kuwasit, itakamanlangan. Nagkapukan samot iti dakal abalai. Anyan ay timayat amadaman, binastid nagmatisinal pagkababainanan. Dakanon ay ayatan na. Tamo lapay matad, pakayapot. Kano tilamang salsalabay kunkwan na. Asino matatikunan ang ayatan na. Kasano pa yung maatiw ko da Jack wasit? Amang na nasubsubo ka nahalaan ti babae. Kasto na tananang. Di na hayap ka no ti taong agap arak kan sigarilyo. Dayta ti bagbaga kun ka amadi ti sigarilyo kun arak. San matnurut amabalin na ikategnanang. Ma'am, apay anal pa'y ti abaga ni Esteban. Kun, apay nga pupudot ang agawid.
belasted kwa dagos, tapno di na ituloy tipanggap na kanya. Agyaman ak no binasted mo, ma'am. No kumamay kari at ka, siya kumati manaram kunu ka. Napudno ka kati ite bakbakan. Iti amin na pusok, ma'am. Ayatan ka. Gaputas anak amay kari. Itali mangkulatan iti kaunggak te amen. At dakalin teganti tunggal may sanagragsa. Baknam man wenusaan. Di adel man wenusaan. May kariya kadikun ka, ma'am. Amoti apo. Tiki na no, te panagoyat kuken ka. Dakayo samat kanir kajak, ma'am. Pudnin daita manaw. Ay. Awan na tatubong itil lasyon niyo kanir kajaw, ma'am. Iparik dakadite pagragsaka, manaw. Isulaang pinakarik na itikastoy. En maysa, ayat ko anaragsak ni Arkadyo, na napudno kanya. Ayatan na uray amo niya tika sa saad ko. Ay wuna, panakot napudno kon kani Arkadyo, ma'am. Dit na talaga napudno, kidawak nagtalay sa kamin. Ay sos, kalay sa adagus, ma'am. Inyong kasanon no saan kasagana ni Arkadyo, dakil tuurnum ko itibang ko manam. Jak mo't lama itubot no anyaman ti mapasama kanya. Nagawid kamat barog, nalpas mo kaden ti tabahom. Unanam, nagawidak, pakayat ko may pakamukan ka, akayan ayat ko ni Anji. Tinak mandraba kananak. Kasanu ko ba kayat nayat muti amom. Uray siyak narugnanan. Jok ni nam amakayan hayat kunyanji. Mamp, putno ti bagbagas nanan. Kasla imposible. Inayat nakatibalasang nga amaw. Unana. Kahit isaganahap ti usaran minak kalaysa. Imbaga, no kayat dakatag iti pamilya na. Marikrigat tayo, idin tutabak nang da. Ni matanji tu asawahok, san matati pamilya na. Ti magas tu itati parikut barok. Amaganwag sapul ti pamilya na iti ingrant ti akasar, pagala antakay anak ko. Kumusta kayo natin ko? Imbagtay may kamano. At napatid na iba ta. Ano ba ita, atin ko? Dakamin kini Arkadyo manu. Sapay umata mawatanda. At dayan tayat kamin. Amo na ka din tika sa saad no. Win manu imbaga. Kaya pumaybaga, adita ko mamasaksaktan. Nagbabawin tu manyar kadya. Awatak no anyaman ti ibungan na manon. Nyam saan na ayat ti malikna kini Arkadyo. No di kat asi. Asi? Ano pet mo sawan? Sakbay nga ipulang ko ti bulod ko abihan. Kayat ko analagsak ni Arkadyo mano. Anya? Ipulang ti buhut mo biyaga? Ano ka din ti sasawa mati ko? Amo hun nga dataning tibiyot ko mano. Inawat kunti ami. Kaya katasarita Arkadyo. Dapat tipagsaritan ta. Sir. May papan ka di ti anyo tipagsaritahan ta. May papan ka ta kayo kanyan si. Input no tikapsat ko. Wun sir. Nam agur nung mapay para tikalay sa may. Kita ba ka di mo saksak tantarik na nawin? Ano? Amubot tantika sa tikapsat ko. Sir. Namaguna no saktan to tirik na na. Amagano. Di na madano tipat-tapat na ti doktorataning na. Sir, amok min putmunan.
Syokit tawag ati mo saksak tanterik na nawen? Itikas ta kasasad na. Masapur narud na ragsak, itinabot ba tipaingal daw na itilubong. Abayan ayat and dan chicken arkacho mama. Napud nu atamut na dahitan arkajo. Di na vatasaktan, wad nu sa irentry na tikabsat mu, kinasaritak mama. Madlaw ko napud nu maip. Masigurado adi nasaktan terik na ni Angie. Anyara itiko na ni arkajo. Agur mong kano, para itika laysada. Nu lakot napud no kunabm, uray datan ti makamu iti magastus iti kasarda. Wenen anama. Itikasta, daitan te regalo tat. Noanya ti kunada, awakak ti wedding planner, ta iso ti makamu amang iset iti amin. Kapinanung kaditi akin balay di tadakal abalay basan. Katulwa plan, ana, apay kaday, di na matkula al tadakan namin di tadakal abalay. Kunak nu paratida dakin balay. Mata makumanana. Kas laming kaing ingas unistiban. Kapin anu yu kaday nana, anak kau nisteban. Amma mung kaday ti anak kau. Imay ngamin dito nana. Nakisarita kun ni mom. Wow, imbay dito. Kayat mati sumbruk mut tahar dinero. Nalalaying anisteban kalimpyuata au. San akaskin ni kajong wadda kurkuran na. Awan kurkuran yer kajo na. Nuata kurkuran na. De san kumakin ayat ni mamanjay. No kinayat na nga innala akaser dinero. Apay adina kinayat ti anak kang kut na lain mal. Kabaulan yamin ni kajo ti trabaho nana. No makaw mo mapeti pagkalaysata. Agkalaysata nanji? Na oray mabalu ka dagos? San ka kumangag sawi ti kasta? San kumati mapasamak daw ti panunutin ta? Bikot ti agdama. Rumbang kumanaragsak ta? Kat na naman ta ti samait ayan ayat ta. Mayatak nagkalaysata. Numadanan ti oras ko. Ikarim asan kauning agladini. Sian amalitli kan ti agladingait, numapukaw ti may sangay ayaton. Nam, sian mat amabalin atub naron ti pagayatan ti apo. Asapulan anawada ti kapanunutan tayo. No may papan kadagita banan. Ti pagayatan ti apo ti masurot. Saan ket at ti pagayatan tayo? Isu narunwem bagak. Ati agdama ti panunutan ta. San kat atin aliday tau amapasamak, o di pain adano. Hello mama, umusta kayon dita? Okay kabila of iha, makumikumpleta iti negosyo. Naibaga ka din ni manong ti may papankin ni Erkay Jo mama, wen iha. Basta pakragsakam, awan parikot. Kayat mo kadinda wagak ti wedding planner. Ado ti kagayam ko numay papaniti kastabana. Da kayo ti makamu mama. Agyamanak iti kinaman nakaawat yukin ni manu. Ipaay mi amin na pagragsak kamiha. Regalo mi ka di manu mo amin abagastos iti kasaryo. Alpaiso mama. Agyaman ako na ikada kayo. Kasta ti padalipatad mi kun ha iha. Agyaman na unay, mama. Alkay, tu, among ka diti regalo da mamakan manong iti kasarta? Ha? Regalo hunam? He? Sana pa nakaunong iti aramatan ta. Da mamakan manong ti makamu iti amin. At sadanatan pagkalaysatan iti kabiitan apanuwan. Ha? He? San kadia kababain? Adamanu mo kun mamam ti makamu iti amin? Anya ko matipag ba inam, kat saan mo mat akinit daw? Dis no dudamat ananipa ay. At sa danatakit din, tamapantayon triti syudad,
para iti maisaga nakawas, ken ti papeles para iti kaseften? Kababayan da ito yanji, isrudak idinta gusto? Saan ka nagbabain? Tay kunakon, saan mo akinig daw, no? At dalatamat pa nagbain ko Anji. Siyak ti lalaki. Do kayo matyab gusto para iti kalay sata? Anya pa'y dagitis maruno amapasaba ka. Papagayam, di liwayan na denggen, tituloy tasaryatay wita lawas anapalwan. Naindaklan, Ayat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Maro, ganiti direksyon, Virgie Putlay, musika, Dante Martinez, computer recording technician, Leonard Rebutazo, isagsagot kada kayo, ti MTBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, ganda ito inestasyon, agyaman kami, itingkay panantarhabay. Ti napalabas, inaram na istaban ni Angie ng pinayada gusti balasan. Nagamakmat ni Arcadio, isang turturod na inaram ni Angie, sinumbatan mat nga ni Angie ti baro. Itinam wandaro ni kanana Isabel ti amin na, dita nagkudkata, tadida kayata amasa era tirik na ti balasan. Disnudu dagiti adina, mesu dati makamwi ti magasto, para iti kasara, akasarigalo da, kadagiti dwa, papagayam, denggan titulo iti seryetay wita alawas anapalwan, Naindaklan Ayat, dito drama tayo, ti Masakbayan. Kababayan da ito yanji, isu dakit dintab gusto, san ka nagbabain Arcadio? Tay kunakon, san mo kinid daw? At dalatamat panagbain ko Anji? Siyak ti lalaki? Do kayo matyab gusto para iti kalay sata? Mabalin ta di mat apa ayam ti may sa arigando? Huna da arigalo da kanu kadeta? Awan makunak iti pamilya yo Anji? Nasayat kayo unay? Isu siguro, abinbindisyonan na kayo ti apo, gapu iti kinasayat yo. Oray sikamat Arcadio, nasayat ka, isu asikat ti pinili na inaya. Kayat mo kaday, tayin tagpasyerjay balay may, hahanay, kayat nakadinga ipasyer ike balay yo, hani. Basitla am ti balay may, sanakas dito'y balay yu adak kol, uray basit ti balay, no nasayat lakit di ata o tiagnaan. Uray dakhan, no managdakdakas tiagnaan. Hey, kayat ko pailaan matayja basit. Hala, intang arudan, nagpaalap kanina nang itinalong mapapaya kang guyabano. Ay, dagiti paborito dagiti ayami. Ay, sige, intang arudan ijibalayu. Sige, awisan tamat ni Manang Elisa. Ay, agaman at numayak mo. Hey, kunak lakit din no tahayulaan. Tapno makita mat ate basita balay may. Asiduglaan mat ditoy. Inak mat manan itinalong mapapaya kang guyabano Imbat mata nakaumay kayo dito'y, nano mo apagtanan may, Pam, di da kumawangan iti mom nanaw, Angelatan, imbat mata kinayat mo ti adak ko, ay stay, Anjay, nasingput ka nagagitanak yo nanan, saan ko apagbabawian ti panakirelasyon ko kenkwana. Hey, agyaman matahan do kasta balasang ko. Ti ammo bekit san kabiyamay karikata kayo. Napanglaw kabilaan. Agpapata tayo iti matang ti Diyos nanam.
Ay dagsaya at kalakit din balasang ko. Kasta ko maambin ababaknan. Ustulaan tinagan mo. Anjay, kaskala ang ihel. Nagsingput kagamain. O na. Ay, intayon to yishudahan nanan. Intayo mga laiti papeles mikin ni Arkaidyo para itikalay sami. Ay, awan pa'y mature nung ni Arkaidyo para itikalay sayo. Damamakan manung huti makamu iti amin, nanan. Inbagman, pakinayat jay amo ni Kajaw te may ijay balayaw, ay nasingput na talaga te balina manugang ko. Saan nakas kadagiti dat dumadita ang matapub pray kun na uyaw. Husto ka day tinandut ko. Agbalen ang manugang ko nam samol. Wan kaka. Dandanin tika laysada. Isagsagana dangarudan. At tantagainap katong natal daw. Kasano kumahayat dati anak mo kas jayman. Anya kas jayman tikayat mo sa wine. Binastid nanto paitilin punganak ko. Jay tulakat anak mahon. Binastid na gayam ti anak mo. Malas kerug ti anak mo anu kasta. Ang pudnaw ti bagbaga. Pudnaw nga tatim baga ni Flora, na agayan ayat kanun da anji kun kajam namat pa ti kamatiti bagbaga da jabahet. Di nakto bagayat, di tukit din kwa si tahajong, day tamut narod tim baga ken ni Flora. Abanak saritaan iti may papaniti day jababay, nanan. Nakitak naman ang nagkuyog da napan ijay balay tahajong. Anya? Napan ni anji di balay tahajong? Unalod. Nakita akadwa da jay katulong ni anji. Sinalbak. Agpay sumsakit diya. Apay nga napan day jay balay tahajong. Siyad nga kahanapan dala nagpasyar. Pidayapan kakapsat, dati namin sinasing ko kat iji syudad ti pakanayan ti kasar kan reception. Sikalat ta madam, nam adam baboy ko, paparti tayo mat ditawi, dat no damat maangay apadaya dito lugar may. Di na kon awagan iti madam, agabalayan tantun, abalayan lawan ti awag tay titunggal may sa. Day tamat laan titurum na. Sikalap ta abalayan, when abalayan. Kat kasano nga rod, numalpas ti reception di syudad, o may tayo matlaan ditoy. Tikwan abalayan, at dangamin baboy ko, day jayan ti papati ditoy, at dalatakan kabalayan. Taplo ji sana makasurot iti syudad, dito'y ta na makidaya. O nabalayan, adong gamin ti kakabagya kasan ang makapandijay syudad. Imbakta na sabat ka dito ipitra, anya ka diti pagsaya hatan na, at daka di mayat niya padamag mo, awisan kayo kumangaw may tumakidaya, intun petsa ba intay day tuya bulan, makidaya, anya ka di na okasyon, agkalay sa ti anak ko kani Anjay kaka. Kalpasan ti kalay sa kan reception di jay syudad, dito ima ti sumaruno apagpadayaan. Anya, putno kaday nagkalay sa ti anak mo, kenayat ni Anjay ti anak mo. Anya ka di tinakaskasta aw no nagkalay sa ti anak ko kani Anjay, kisla imposible nga may naayapan ni Anjay ti anak mo. Uray kas jaylaon ti anak ko, nagagawit kanasing parit, awan pa'y bisyo ti anak ko. Anam uray no kasta, awisan ka iti bagbadak apadaya, sapay ko mata dumaray kayaw. Dumaray ka hadimay inton agpadaya dahajong kalpasan ti kalaysada. Inakmat makidaya, sanak na padlaw.
Not lang man. Na-acceptar mo hade ngay nato na kanika Joe. Anya ba ngay? Pagkalay sa dabatan. Awan mo balinggo. Ngam addan po aldaw na hanyak de jahwasit na. Anya haditi plan-plan wam na ramitan. Japaya mo. Nam ipakita kinika Jong adinak pala inatapan. Ita anya awagas ti panangipanagnak mo analalaing kangambisaw. Baito ti planwag tana. Ay nanak ko. Lipat mo tayo na wis natamutina na. Awan mo ti marik na agura na kadata. Madlang anak karagrant sa dahay Jong kunti asawa na. Oh, no. Ay pala ka. Unharap nanang. Anya na tatiyat takini ka Jong awan kanya. Ano, apa pinastig nak niyanji. Ay kritisu da siguro atena ituding iti tunggal baysa. Mando, ay wapapa Asino matamatin ay turing para kanya. Ay nagkasat katay tahay tumag. Bus na, nagbalintit din kasawa na. Ay, kaano, kan kasanu at natamay makasawa. Katamangan nupa dambitlaan at teltalo natin matumpo hap. Sana na, mangsapol na kitikas kinyanjay. Day ipan nakkel kumit kumaa ay naanakaw. Dan saya aten na inu makatumpung ka itikas kinyanjay. Payat sa ano pakadalan tanyar kaju iti panat maneho. Tapno into na munan tad maneho. Igatawalan ta iti taxi apat biyahin na. Mayat nga pa'y sudita mama. Atan makuna apagsapulan na. Mayat atalaga. No kayat dati mapalag pa siya di syudad. Oray anya na oras. Mabalinta na dati mapan. Patasan tayo kasarita. No kayat na. Adam at gayim ko di driving school amang isurugan ko na. Imposible at di nakaya tihu. Kasawota pa'y mat atagasawa mama. Pagsayahatan talaga sawa da ito'y. Iswanam na mapa nga umanugot da. Remote ka din niya kado iti silita, manan? One soul. Nakita ka na pandita hardain? Kas jay na nga main soul. Masapa nga agdalus dita hardain. Nabayag ka din? One soul. Dandani umunag day jayan Pasaray itimplaan na iti gatas ni ma'am. Lukas siya malpas na glinis ijay. Isotag timpla iti gatas ni Angie. Imbarani ma'am Angie yasan na nga itimplaan yam at pilit mat nga minyar ka jobsor. Nagasat nga ni Angie nubasta. Padungdungon ni Arkajo. Ay talaga hasor. Kasla upi nga si kasun ni Arkajo. Ayam. Aglidayak. Pasar nga agpaut ta relasyon. Road sir. Isu siguro nga ipaay amin ni Arkajo ti pagragsakan ni Ma'am Angie. Nagsarita kayo kadikin ni Manom? Mayat kakaditin sinasingda ka ni Mama? Sikati manit tenay ni. Sikati agadan, san kita siya? Kriyat kumabda ka na unity si by mo. Ang mga numaulaw ka manun, at damat ni manan ilisang duha. Mayat nagpaiso no amom tagmaniho. Mabalinta ti mapaniti kayat tapampanan. Sige, no day tati kayat mo, honey? Si dada anak. No amom ton, at dan ipasadam a taxi. Di mo kadi kayat, honey? Apaya ka na yun na makita arumorte anak mo, manipud na gasawot ang kinianje. Apaya di mo dinamagkin kwa na kaka, at ayuwak na bain, pasare bakita ngadlukan iki tricycle. Asidag kami ngamin iki parada ang ki tricycle. Sad ko nga mo, tasad ko matadamdamagan ti pagnanay tinal daw. Mas da awak man. Di namut kadwa ni Anjay no hastri arupmwar. At may samal. Tamagag to no makapanak ija balayda. Ibagam tuman mat kanyak no apay. Apay ka diya kasla ka na yun na sipsiputam ti anak ko. Namjay anak mo. Nakita ka makiin enom kadagiti sangar ala laki di janggay. Hey,
Ibagta na sabat kanak ko. Adda ka di bagam nanan? Dinamag namin kanyak ni Kapitra, no apay ka no akanayon karumrumwar. San yuidan na taltaluk nanan? Agad adalak nagmaneho. San mo ay ba't magkakadakwada? Kasta ka di yana, ay impact man, ay adda ka di inaramat mawanagadan, binayadan dan nanan. Iswempas na ko, takabahabahin mo't, kahit amum kadintag manehaw anak. Gunanan, andapayin lisin jak orchestriber. Nagbihi tayo nadak ko, kahano lang di pa nagasawayo. Ita, amu maundag manehaw, unarud nanan. Rena, dito rin sila tamot tiyak dakwartakan connection na. Awanti imposible. Nagdaras ti amin. Nakagatang dapayin iti taksya pagbiyahe. Nay, apa nga bakbakwa ka? May ipan ka ni hospital. Marika pinahayni. Ang kapsulta. Sige, day bagkat ka. Tamapantay tayo ti taksi na man manehok. Manang irisa. Umay ka man. Tayong kayo katelugan. Sakroy ko ni Anjay. Ipantay di hospital. Payan. Agdiritso aki kayang tinugan. Honey, patid karam ti pakinakam mo. Lumaban ka. Bayab distoy ka, honey. Ha? Saan ka sumoko? Sige, saan ka nagsaupay? Hello, asino dito eh? Bano, at kami ko ni Angie dito hospital. Anya, o sige, umay kami at gusto ta ni mama. Sige, tanakadextros ko nag-oxygen. Inapay kitahan, hawang namin signalisyo na giswarin warak. O sige nga, asino habiti kinasabi ti cellphone iho. Mapuntahan ta kamuhat, mayor ka jo mama. Babahano di hospital. O Diyos ko, kumustahan ni Angie eh. Makadextros ka na oxygen ka na mama. Internet hospital. Anya pa'y daditis maruno amapasama ka. Papagayam. Andi riwayan adenggen ti pagkibusan. Ti seryetay wit alawa sa napulwan. Naindaklan na ayat. Dito idrama tayo ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon. Virgie Patlay. Musika Dante Martinez. Computer Recording Technician Leonard Reputazo. Isagsabot kada kayo ti MPBC Drama Production Center ETDZWT 540 Kanday toing estasyon. Agyaman kami itingkay panantarabay. Kat ita papagayam. Isagot mi kada kayo ti pagkibusan. Teseryetay wit alawas anapalwan, Naindaklan na Ayat. Dito idrama tayo, ti Masakbayan. At natikot at ti Dr. Barlog, baban iti resulta ti laboratory, aginaw kano ni Anjay iswana ulaw. Hoya, kunaklakit din niya itayon. Alam mo, kabalan na natatiag si Krug, napiksa ti pakinakam na, mama. Kabalan na kano, ama hanubarikatan na ganahak. De tangarutim bagak kankwana, mama. O sige, tamapana kita yan na. Sige, mama, day nakbay gumatan itikayat na kanon, ama, adawit gubarug. Ala, mapantan ita yan na. Kumusta kad iha? Pinagdanag na kiti husto. Api humamatan hagan kayo, mama. Kastidayam taginaw. Amom na ginaw ka. Saan ko kumana ibabaka tayo? Tap na surprise. Yam, nawalawa mit niyamin. Nadili ti binulan ko. Iso na ammo, mama. Haya, believe ka talaga. Alam ka ba, alam ka ditag si Kupi, ha? Kabalilak, mama.
Masapul na day ba ti kakasuhat ko? No anyaman ti mapasama kanya. Saan ka kumalag sa iti kasta? Mama, oray saan tayo akayat? Di tayo ko mapaglatinitan dagiti na ito yan ang mapasama. At danto nakukog. No madanaganak. Ang mga numarigatan to ti kabsat mo into nagananak. Believe of matitikabsat mo na. Amo na nagpagkatibid na. Ngem si tuturid na nawat. Isugarud ang madanaga nakitimabali na mapasamaki. Ura siya mama. Sigurado ang marigata Mexico ga. Nang runa no madanon ti panaganap na. At danto pa'y dagiti na salun at naganak. Marigatan da pa'y. Kasanun tulaan mo ni Anchi. Intundungtan ti panagpaslay na. Nakurang na siyang abulan ti orayan tayo. Paginomutan. Basapol apatid karen tayo ti pakinakam tayo. May papan iti day trabanag. Day tati bilin ti kabsat mo, iho. Mabalin mo kanong ti agawad kung natiduk tao. Atay nga rit analiday kan. Kung nangamin ti duk tao. Amasapol kanong ti anad. Gapu iti kasasad mo. Amin kayo lakit din kat madanagan. Tulay din da ka di. Gapu iti panatahat ko katahayo. Kayat ko amahaibate ak iti pahalaglagi panyukan niya. Ha? Pamnasim kumamut kasan kong wagsaw iti gasta. Saan tayo kumanagbalin amanaging bubukod? Naan niya ti mapasama. Awatin tayo latan asipupuso. Siya pa'y kuma. Tukas kan katikinatib kar ti puspuso may. Ti panangawat katagiti paspasama. Ti mang palag ang itirik na. Namnusan mga awatan nagiti pasama. Marigatan kalakit tinadet jas. Para kanyok, na isang sangayan ka. Siko lang arudun ti aday ti kasta kasasad. Sika pa'y tinatib kar. Agsipod ta inawat ko ti mabalin ang mapasama. Tanwag sa noong iti suling aglatingi. Ad-adda ama idalita. Nay, sikamat gayam Flora. Na ospital kanumot ti banugan bo. Na olaw ta ginaw na main. Nakapsut siguro ti bagina na ginaw. Aginaw lan ba ospitalan. At gayam sakit na. Agam, tayawag kitiya, ta urayab da sakit na. Kayap na pailal nga isaragat ti salun at na, para itang balen na na. At da sakit na. Imbaga, tadi nalinap dan ti panagsikog na, no daghayam sakit na. Dayta ti pagkita manasaya at nasawa. Kayat nagada ipati da iti asawa na, no adda madbilang mapasama kenkwana, ay san ka mawatan? Anya ti kayat mo asawan? Mawatan to, no mapasaba ti bagbaga ka mapasaba. Oh. San ka nagtrayanwan? Mamoy, laki to titilugan na nagsaltong ka nagbusina. Pasensya kan manong Esteban, ang nagtry matantinwan mo, iti nagsawdan tilugan ko. Sika amat gayam deta sinalba ka, imbag tati na intry tinwan ko. Akin lugan deta in manihom, San anaruan tinwan makangag iti busina tilugan, iswan nakigtaut. Ang mumundag maniho, nasosorov mat ay, papanam ka day. Apay nga ukod mo tinwang mau. Inna kumaylugan ni nanang iti pasagad. Samya mi na makapag na. Ipan ko kumay di hospital. Non ano ni nanang mau. Ay galis. Ket natulid. Natangran samot kipatong na. Sana makapag na. Sige. Intay di ayan ti madanon tilugan. Tuluman ta ni nanang mau. Day pantay di hospital. At pay swadi.
Awan namin kosta kapangakilakit ti tricycle. Ala, in town, ang mga nwad da kaspaya mapasama kaninanang mau. Sige nana, agsimpa kayo ni tilugan, day panda kayo di ospital. Itulod na kamay barok. Ay imbag man tay may kaditi pa kadanunan tilugan. Amangan na may numaridatan kayo maglugan iti pasagad. Nuway bidlang agtaritin wang amang iguyo diti pasagad. Ay agyaman kami barok. Natsaya at kadayam. Kasta ti rumbang kada tayo magkakarubana na. Da tayo tag titinulong. Kasta tumatiramidan mi baro. Nung amin da dumakot at damadi agalad may. Nalain kami nga umapal. Ay na, sorry baro. Nung maminsan, awan na saya at naikdan tihapal, nana. Tihapal, kat pagsakitan nala ang tinakaw. Kanayon mo ti overtime mo agpasaday kitaksay. Naladaw ka simang pa ti rabi Dakulan ti tiyan ni Anjay. O madani pa'y ti kasangay na. Kabulan na nangagpay suin to numaya bulan. Kasangay na pa'y gayam. Isung agagawaak. Tapno isa gana ap ti panaganak kan kasangay na. Nabayag basit na san ni mata kiti marikrik na na. Unarud manam. Siya pa'y kuma. Tatuloy tunuya kasta. Masapol amag na magna. Tapno mawatwat. Kat sana marigatan na ganak. Inna awisan takadwak amak na. Ay, kitimpla pa itigatas na. May parit mat namin kankwa na tikapay. Inayadan tala antimag na. Kalpasan na. Agsuli tay jay balay. Tay nakmanin nagpasada. Kaba ilaktimant na nga oray si siya. Ay, mabalin mo lahat ti mapanagpasada. Diyak kayak nagmay sakay ti kalsada. At di tay lamwa. Ang mga nwagulaw ka. Kasano no siksika. O nailakit ti danag mun ay hani. Aywan gayam. Kayat ko ayunay kan ka. Ha? Anya na itang ayunay mo akunham, hani? Sapay ko ma. Tano kasano ti panagtumum kanya. Kasta ka tumamat ikalbalin tong anak ta. Siyempre, hanay. Nukasano ti kinapatag mo kanyak. Kasta ti anak ta. Marigatan at maminan. Kaya't kuntaginan. Ha? Ti anak tanto ti pakalaglagi pa niyo kanya. Isu ti ibatik akas lakas ukat ko. Ha? Anyo ka din data sa sawom. Anay. Intun umay abunan ng tikasanay ni Anchi. Saan ka din ay sumutimbaga ti doktora panaganak na mama? Wen iho. Agsagana tayo para itikasanay kan panaganak na. Asla double celebration na mama. Wen iho. Sorpresa anta ni Anchi. Celebration tikasanay na kan ti panaganak na. Babain sa mo ti anak na. Isu mo ti resulta ti ultrasound. Day tabo timbagada iho. Baba ikaru ti apu ko. Abitanto pasit na Anji tayo. Arkayo, agring na nasakit ti tiyan ko. Ha? Aha? Nasakit ti tiyan mo? May? What? Kasalay mo ita? Happy birthday, honey. Ang yaman na unay, honey. Anay po. Mapanta ni hospital. Talaga nasakitin ti tiyan ko. Sige, tayo nakisaga na tinuban. Sugyan kain ron madamdaba. Apa man na may saga na tinuban. Mana ni Lisa. Pakisaga na tiyalaan mi di hospital. Wad, bayan. Agyaman na. Hello? Sinapsapang patimbawag barog. At palutok pa iti sadan na para iti kasanay ni Anji. Mama, at daitili burong ni Anjay, marigadan sa... Anya, apas na iti kaltawan ti kasalay na.
Wouldn't maru mama. Masapanak sakit ti dyan na. Inyo po dagos dito ospital. Doje liburo. Sige tabayok ditan. Iyawa ko jo pisita sa nakasumbruk. Sige mama, urayin da kayo. Sige, bye. Di ko madlatingit. No anyaman ti mapasama kanya mama. At den pun anak ko maibatik ka da kayo. Ayo, wano ka di dagta sasawag ni, ha? Kayo suntagin na mama. Isalain ka gumak, tinagsiko, nagnoto ka suhat, hindi ka kumagsauri ti ka stadji. Saan tayo kumapaglatingitan ti mapasamak, mama? Diyo ka ti tayet, naginanakan ko na. Ijay, awanan ti sakit ka rin. Andas latin ti bang binagay. Mama, medyo naboyagan iti delibererong ti asawa barwok at tugaw kapahiyoy at maulaw o kamangkit-kitakan ka tumakderkan tumugaw. Abnerbio siya matan, hapay maya naboyagan. Ay, ha? Isugat itaitan ti doktor, mama? Congratulations. Baba iti maladaka. Ladingitek. Awan gasat tina. Anya. Ay na. Nakaay ni baby Angeline. Mapaparayaw na rod mama. Barok. Mapan kami ni Jamaica. Sad mo ko babaybayan ni Angeline. Kanayo dakat tuway pa itaditi paragata asken paradaya per na. No siya di naman tayan ita ni Angie. Nalabit maragsakan amangkit kita iti kinaragsak ti anak May, mama. Ayabam to niya badayan diti vacation house. Tapno dakaduayo amahasikaso ka ni Angeline. Mom, kosan wak na imuton. Agawid ka din. Saan, Elisa? Agyan kalata ditoy. Ipaw itmin to ti sweldo. Ayag yaw manak ma. Hunaklak it din upapanawin dakon. Basa pul amasikaso na imbad ti apuko ka ni Angeline. Tapno jak makabaso ti anak ko. Higapaw. Iti na indaklan apanagayat na. Kinaykayat na tinantod iti kasukat na. Uray amuna. Nagpagati salun at nanghag sikog. Lusadilu man tayo na ita. Ipasigurado kada saya at ti Masakbayan ti imbati na kada tayo na anak na. Titan papagayam tinaggibusan ti seryetay with alawas na napalwan Naindaklan na Ayat. Dito idrama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon Volgi Pukley. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Leonard Rebotazo. Isagsagot katahayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kandaito in estasyon. Agyaban kami, itingkay panang tarabay.